controlando o frío. Arra! Eu. Aí Oiches, non vale. con il embala moito, Isto non cheja abaixo. Chejo. Non, a mí non, antes... Antes de coller o tranganillo. Pásalle como a min, antes vais a salir. Eu é a segunda vez que a collo, joder. Eu quero ver a iglesia por aí que abaixo, Con iglesias pega de 5 Dios. Porque se tuvo unha. Ah, eu falo, non vai. Juan, home. Eso é a traseira 100%. O problema é se ve un coche. É que o coche había que ir un diante, ó. A ver, que estar alguén abaixo. Claro, hai que... Ah, cona, hermano, se ven, É que co freno tantelo moi ben para mandar. Sí, que fai. Aquí sí. Sí. Ei, Juan, ei. Tranquilo que ainda non veo o marido. Ahora ven o... Cuidado, co arquillito se lo estará, Hay que quitar aire a roda diante. Para que agarre máis. Ahora, Juan, vai, frena algo, que eu non entrei moi rápido. No, tú non entras a charlar. Uy. Salvou unha, chaval. Porque botou os pés. Andate a cámara que lle tembla a arma, me cago en Dios. É para chunga, Esta de aquí é chunga por conta da merda que ten. Tamén, imagínate, vas e topas cun coche de frente, cagas patatillas. Vas cosendo e dices... É punto de cruz. En punto de cruz. Uy, esto está muy sucio. Hostia. Cuidado, Cuidado. Olé. A 40, tío. Embalando. Non saliches tú, é que é o problema. É que eu non me Hostia. Hostia. O carallo, que marcha controlado. Bueno, a que aplauda a Juan para que quede no vídeo, por favor. ¡Ole! ¡Vamos! ¡Saluda a cámara! Vou dar a volta primeiro. Vou dar a volta primeiro. Como se para isto? Como se para isto, Évore? Daqui a volta.